Burazeri, parlament u Budimpešti je ogroman, ali ovo što sam na kraju video nisam očekivao. Šetam ja tako pored Dunava, gledam neogotičke tornjeve, fasadu koju doslovno oduzima dah, svaka statua priča svoju priču. Dok obilazim, ljudi šetaju, fotoaparati, klikću, atmosfera je živa i onda preko 200 umetnika radi uživo na skulpturama. Festival umetnosti usred ulice, pravo pred parlamentom, neverovatno. A kod nas, ispred parlamenta Ćaciland. Ne možete ni zamislite koliko detalja stane u svaki kamen, a neki rade dok piju kafu sa Dunava. Parlament plus festival, skulptura, iskustvo koje ne smete propustiti. E sad, burazeri, lajkujte, komentarišite šta tebe najviše oduševljava i zaprati kanal za još ovakvih putopisnih avantura. Uživajte!